nguhaye ikaze muri aya makuru aho Apr FC yaremye agatima abafana bayo nyuma yo gutura umujinya umutoza Thierry Froger. Aho ikipe Apr FC yaremye agatima abafana bayo basana bamaze gucika intege ibizeza ko hari gukorwa ibishoboka byose mu kubaka ikipe ikomeye kandi ihatanira ibikombe. Aho kuwa gatandatu w'icyumweru gishize aribwo Apr FC yaguye miswi ku gitego 1-1 na Gadidika FC yo muri Somalia mu mukino ubanza w'ijonjora ry'ibanze rya CAF Champions League. Iyi kipe yo muri Somalia yabanje gufungura amazamu biciye kuri myugariro Mohamed Hussein mbere yuko Apr FC igombererwa n'umunya Nigeria Victor Mbaoma. Ikipe y'ingabo z'igihugu yananiwe gutsinda uyu mukino mu gihe herukaga kunyagirwa na Rayon Sport 3-0 mu mukino wa Super Cup ya Ferwafa. Abakurikiranye iyi mikino yombi bahuriza ku kuba nta bidasanzwe Apr FC ikina, nubwo yahinduye politiki ikongera gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga yari imaze imyaka 11 yarashize ku ruhande. Imwe mu ngingo by'umwihariko abakunzi ba Apr FC bahurizaho nka nyirabayazana iri gutuma ikipe yabo ititwara neza ni umutoza Thierry Froger. Uyu Mufaransa mu byo ashinjwa harimo gukina umukino ugenda gahoro cyane, gupanga ikipe nabi, naribyo abakinnyi babanza mu kibuga, gusimbuza atinze kandi akabikora nabi, ndetse no kuba nta nama agira abakinnyi bo mu gihe cy'umukino. Ni amakosa yatumye kuwa gatandatu w'icyumweru gishize ubwo Apr FC yari imaze kunganya na Gadika abafana ba Apr FC bakora igisa n'imyigaragambyo basaba ko umutoza Thierry Froger yakwirukanwa. Mu majwi yabo byumvikana bagira bati nta mutoza dufite, nagende tumutegere, agasuzuguro k'umutoza ntitugashaka kuri stade. Abafana kandi bumvikanye mu ndirimbo zigaragaza ko bakumbuye umunyamaroc Mohamed Elad umaze igihe yaratandukanye na Apr FC. Apr FC yasabye abafana bayo kuba bihanganye, aho ikipe y'ingabo z'igihugu mu itangazo ubuyobozi bwayo bwasohoye kuri uyu wa mbere yashimiye abafana bayo kuba badahwema kuyishyigikira. Ikipe cyakora yibukije abafana bayo ko umwaka w'imikino nibwo watangira, ibitanga amahirwe ahagije yo kwikosora. Iyi kipe yakomeje isaba abakunzi bayo kuzirikana ko ari ngombwa kuzirikana ko kugera ku buryo bw'imikinire bwihariye bw'ikipe bisaba igihe ndetse n'imbaraga zidasanzwe. Apr FC yijeje abayihebeye ko inyuma y'amarido buri wese ari gukora ubutaruhuka mu rwego rwo kubaka ikipe ishyize hamwe kandi ihatana, yiteguye kubona intsinzi by'igihe kirekire. Nyamukandagira yaboneyeho gusaba abafana bayo gukomeza gushyigikira no kujya abakinnyi bayo. Kuwa kane w'iki cyumweru Apr FC zongera kwesurana na Gadika mu mukino wo kwishyura n'ijonjora ry'ibanze rya CAF Champions League uzabera muri Kigali Père Stadium. Ikipe izarokoka hagati y'impande zombi izahurira mu ijonjora rya kabiri na Pyramids FC yo mu Misiri.